Clarion bitihise wange gukora ibyo avuze uzarimbuke, ariko mbere yaho uzabanza gukurwa muri uwo muryango. Uyu munsi imyemerere mishya igezweho ivuka buri munsi ikagenda igena ibiri ibyaha n'ibitari ibyaha. Ku bantu bamwe hari ibintu byabaye ibyaha uyu munsi nyamara byari bisanzwe mu myaka 10 ishize. Inkuru z'amadini y'inzaduka cyangwa se amadini yagiye akomoka ku yandi madini akaza akora ibintu bigoye gutekereza ko byakorwa n'abantu bazima, ni inkuru twumvise kuva mu myaka ya kera kugera n'ubu kandi biba ku isi hose. Umva ibyo bamwe mu bayoboke b'amadini y'inzaduka biteguye gukora mu izina ry'imyemerere. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 umubiri wumishijwe wa Madame Amy Carlson wahoze ari umuyobozi w'idini ryise Love Has Won, urukundo rwaratsinze, wasanzwe ahantu mu rugo mu gace ka Moffat muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore yahoze azwi cyane mu bayoboke b'idini ye nka Mother God cyangwa se Imana Mama. Mbere y'uko apfa yavugaga ko ajya avugana n'abamarayika ndetse ko avura kanseri. Yanavuga ko yavukiyemo Yezu Kristu ndetse na Marilyn Monroe. Yavuga ko mu bundi buzima mbere y'ubu ngubu ngo yahoze ari Yezu Kristu na Marilyn Monroe. Uyu Marilyn Monroe yari umukinnyi wa filme n'umuririmbyi wamamaye muri Amerika mu myaka ya za 50. Yanavuzweho kuba inshoreke ya President Kennedy. Uyu Amy Carlson rero yari afite idini n'abantu benshi bamukurikiye ku buryo yapfuye umubiri we barawumisha bakajya bawusenga. Abafashwe ejo bundi mu 2021 basenga uwo mubiri we bose barafunzwe kubera ko banahamijwe ibyaha byo kuriganya abantu amafaranga, ariko icyaha gikomeye bahamijwe no gushinyagurira umubiri w'umuntu. Mu 2019 ubutabera muri Ohio bwishe Ron Lafferty. Uyu nguyu yakatiwe urwo gupfa kubera ko yahamijwe icyaha cyo kwica umugore wa mukuru we ndetse n'umwana we w'uruhinja mu 1984. Lafferty yari asanzwe ari umuyoboke w'idini ryise School of Prophets, ishuri ry'abahanuzi. Ni idini ryategekaga abagabo gushaka abagore benshi, apana gushakana nabo ngo babane ahubwo kuryamana nabo. Lafferty yishuye umugore wa mukuru we kubera ko yitandukanije n'iri dini n'imyemerere. Lafferty yavuze ko yamwishe abisabwe n'Imana. Abantu biteguye gukora ibyo utatekereza ko bakora kubera idini. Mu gihugu cya Kenya n'uyu munsi yakomeje urubanza ruregwa mu muvuga butumwa witwa Paul Mackenzie. Ni nyuma yaho mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize 2023 mu ishyamba ry'ahitwa Shakahola hafi ya Mombasa habonetse ibyobo bishyinguwemo abantu 429 harimo n'abana. Abaturage bo muri ako gace nibo batanze ubuhamya ko uyu muvuga butumwa wari ufite idini yashinze mu 2003 akaryita Good News International Church ngo yabwiraga abayoboke b'idini ye ko nibahagarika kurya bakicisha inzara bakageraho bashiramo umwuka ngo bari bujye mu ijuru byihuse. Abantu barabikoze kubera ko iyo mibiri yarapimwe basanga benshi muri bo barishwe n'inzara koko irabahitana. Ababikoze ari bakuru yari amahitamo yabo, ariko hari n'ababyeyi bahisemo kwicisha abana babo inzara barapfa burundu ngo bajye mu ijuru. Pastor Mackenzie yanabuzaga abagore kujya kwa muganga igihe batwite ndetse akababuza kohereza abana babo ku ishuri kubera ko ngo ibi byo kwiga ntaho byanditse muri Bibiliya. Uyu Paul Mackenzie n'abandi bantu 94 bari bafatanije kuyobora iryo dini bahamijwe ibyaha byinshi birimo n'ubwicanyi. Ibi byasunikiye guverinoma ya Kenya gushyiraho komisiyo yo kugenzura amadini arenga 4,000 akorera muri Kenya. Bamwe muri aba bantu bagize aya madini biteguye gukora ibyo udafitiye igitekerezo birimo no kwiyambura ubuzima mu izina ry'Imana. Ni nduvuga ukuri kandi uyobora abayoboke b'amadini mu nzira nziza mu bayobozi b'amadini bose bari kwisi. Mu yandi magambo ni irihe dini ryiza kandi ry'ukuri abantu bakwiye kuyoboka? Mwakoze kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Waruzi ko ikiganiro